Mariage haina kaya mvita. Mariage haina fashi ya rankini. Ni fashi ya mapendo. Quelque soit niveau ya bishilani na mambo uko nayo kuro. Apana kuneglige mwenjako ta ile iko bezwe na weye. Leo kuko mariage, bibi eko naacha bwana malari eko nakufa anenda kusharatika inje. Pengine bwana anaacha bibi ateko malari eko na mwangalia saa shimone. Ata anamwambia semishi lale bien. Muna lala kitanda kimoya, gusa mbele mwenjako. Eske maungu iko bien? Pengine eko malari mkwenu, unalamuka tu na kiburi kyako, unaanza fua makaji, kumbe mwenjako ashakufa. Mtu mzuri utayua mafaa yake pale utamupotesha. Unayua baveve bangapi leo, atabasha kumoa pabukweri bwa piri, meko na waza bwana ule alimukufaka. Mwanaume wa kabaila, eko rara kumupata. Kiburi akiripake. Kiburi kuko naona akiripake. Bwana analomba musada, eko malari, taya amusaidia, amupeleke kwa tapa hospital, amupe kwa ata dawa. Anafaa kiburi juu ya bishilani, biaka mambo tu kiloko balisemana jana. Anapika biakura eko na muita, na kiburi kyote. Enona sena mushikia, kumbe bwana ashakufa. Bwana yoyo ashakufa. Bibi ashiwe kintu ataki moya. Ana insiste tena kumuita, mukwenu asha kwenda. Itakuwa trop tard, pale uta découvrir mafa ya ule muntu renégligé après avoir kumupotesha. Tutoshe négligence. Kama unaona se huyu bwana niko nataka wana naye shimone emu, umukatale tu pale amuyazala. Pale mungari atamu fiancai kuliko kuchunga mubebane mufwe na miaka mwanze kuumizana. Angaria kwa pembeni ya muntu mubaya kutakuwaka.